Добрый вечер, дорогие друзья. Якутской профессиональной эстраде 55 лет. Государственный театр эстрады имени Юрия Платонова с юбилеем. Добрый вечер, дорогие друзья! вечер, уважаемые гости! Мы приветствуем вас на гала-концерте
Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова, посвященного 55-летию якутской профессиональной эстрады. За свою долгую историю наш театр прошел через множество испытаний, но каждый раз доказывал, что может справиться с любыми трудностями и оставаться на вершине успеха. В театре эстрады воспитались не одно поколение талантливых артистов, которые продолжают радовать зрителей своим искусством. Сегодня наш театр – это место, где каждый может найти что-то интересное для себя. Искусство театра вдохновляет, развлекает и заряжает позитивной энергией. Дорогие друзья, спешим поделиться с вами радостной новостью. В этом году, буквально 2 недели назад, наш театр вступил в Ассоциацию национальных театров России. Это большое событие для нашего театра. И мы поздравляем своих коллег. От всей души хочется поздравить всех с этим знаменательным событием. Наш театр эстрады стал символом искусства и культуры Якутии, а также одним из самых ярких и любимых мест для многих поколений жителей нашей необъятной республики. Мы гордимся тем, что наш театр эстрады является неотъемлемой частью культурного наследия Якутии. Желаем дальнейшего процветания, новых творческих успехов и благодарных зрителей. Пусть 55-летний юбилей станет началом нового этапа в истории театра, наполненного яркими представлениями, незабываемыми моментами и грандиозными достижениями. На сцену приглашаются председатель правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Евгеньевич Бычков, председатель постоянного комитета Государственного собрания Эль-Тюмен Республики Саха-Якутия по культуре и средствам массовой информации Виктор Николаевич Кубарев, народный депутат Государственного собрания Эль-Тюмен Республики Саха-Якутия Захар Николаевич Никитин и директор Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова Татьяна Николаевна Чаранская. Слово предоставляется председателю правительства Республики Саха-Якутия Кириллу Евгеньевичу Бычкову. Уважаемый коллектив Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия, уважаемые зрители и поклонники эстрадного творчества, уважаемые ветераны, разрешите от имени правительства Республики Саха-Якутия поздравить вас с юбилейной датой. Ровно 55 лет назад театр эстрады впервые распахнул двери для своих зрителей. С момента своего открытия театр эстрады покорил сердца зрителей, заслужив поистине народную любовь и уважение, став неотъемлемой частью нашей культуры. За это время на сцене театра блистали многие именитые артисты, которые оставили в нашей истории яркий свет. Профессиональная эстрада Якутии прокладывала свой путь постепенно и состоялась во многом благодаря артистам, стоявшим у истоков эстрадно-вокального и циркового искусства, чьи имена сегодня стали легендой. Это Юрий Егорович Платонов, Наталья Спиридоновна Трапезникова, Федор Дмитриевич Колосов, Наталья Васильевна Шестакова-Кирюшкина, Владимир Ильич Заболоцкий, Марфа Петровна Колесова и Сергей Васильевич Расторгуев. С именем первого профессионального артиста Юрия Егоровича Платонова связана и созданная им в 1983 году группа «Мелодия Севера», единственная группа Якутии, получившая гастрольный лист по СССР. Сейчас театр эстрады проживает новую историю со свежими веяниями и духовным наполнением. Создаются замечательные проекты, спектакли, мюзиклы, шоу. Важно отметить, что театр всегда развивается. Сегодня у него есть свое красивое здание с современными звукозаписывающими студиями, активно гастролирует, пополняет свой репертуар новыми произведениями и жанрами эстрадного искусства. Ну и, конечно, побеждает в конкурсе грантов
главы Республики Саха-Якутия на поддержку концертной деятельности, начиная с 2020 года. Еще раз от всего сердца, от лица правительства Республики Саха-Якутия, от лица главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева поздравляю вас со знаменательной датой, 55-летием со дня основания Театра эстрады Якутия. Желаю вашему коллективу процветания, творческого долголетия, новых смелых проектов и идей и, самое главное, благодарных зрителей. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд вручить благодарность правительства Республики Саха-Якутия коллективу автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Председатель правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Бычков. Слово предоставляется председателю Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия по культуре и средствам массовой информации Виктору Николаевичу Губареву. Дорогие друзья, уважаемые товарищи, Татьяна Николаевна, уважаемые артисты, присутствующие, мы сегодня с большим удовольствием здесь находимся на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Государственному театру эстрады нашей многонациональной республики. Мы в этот день решили от имени Государственного собрания Иль-Тюмень, народных депутатов, да, всей общественности. Сегодня этот юбилей вообще всей нашей республики. Театр знает во всех уголках нашей многонациональной республики. 5-я часть Российской Федерации, считай, вся Россия знает. Поэтому сегодня этот разделяет праздник все наше население, которое не просто любит культуры, оно живет в каждом уголке нашей республики, очаг культуры, искусства. У нас и любой юбилей превращается вообще в театральное такое представление. Это мы гордимся этим. Поэтому и сегодня театр, Государственный театр, 55 лет, занимает во всем многообразии нашей культуры, республики замечательное место. И мы за эти годы очень благодарны, что своим творчеством артисты театра, все поколения, мы их назвали уже здесь, председатель правительства Евгений Кириллович, Кирилл Евгеньевич назвал их фамилии, и много-много других. Поэтому они дают нам душевные силы, физические, моральные силы, преодолеть все проблемы. Вообще недаром говорят, искусство, культура победит все проблемы. И в борьбе за мир это первое, своими песнями, выступлениями. И мы очень благодарны. Особенно в это время испытаний, которое в нашей стране происходит, мы тоже приближаем победу. Она обязательно будет победа на Украине над коллективным Западом, неофашистами. Нашим бойцам мы желаем остаться в строю. А все будем делать для того, чтобы все для фронта, все для победы. Разрешите еще раз горячо и сердечно поздравить вас с юбилеем, театр, с юбилеем. Успехов, удачи! За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия почетной грамотой Комитета по культуре и средствам массовой информации Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия награждается Гоголев Николай Николаевич, артист разговорного жанра автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова.
Горохов Анатолий Анатольевич, артист, вокалист, солист автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Григорьев Алексей Константинович, артист, вокалист, солист автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Семенов Павел Степанович, артист, вокалист, солист автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Сорокин Василий Николаевич, артист, вокалист, солист автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Слово для поздравления предоставляется народному депутату Государственного собрания Эль-Тюмен Республики Саха-Якутия Захару Николаевичу Никитину. Үтөкәһәнән болуқтун бүгін Саха эстрадатын өргөйдөх үбілейін бәлейті келбет күнді көрәтшілер бейге ытықманы ылжыттарбыт эстрада театрын бұқавары ветераннара кыржык бүгін бәлейтен әппеттерін күрдік эстрада театрын өргөйдөх күнә бұ бүтін Саха селегер олар народтар кыржык бары өрүләк күннәрә. Эстрада театры бар болан бейге нароппут Сахалы ырыны өрі тұтар бәйбіт тәтімметінен бейге чаттар бұтын күлілер, ыллылар, аяллар бәйбіт дойды бұтын әме ырынан тапты бұт Анастасия Варламова бейге народнай ырығып бұт әппетіне Саха народа кыржык ыры құттақ народ. Бейге ырынан ұқта бұт, өрі бүтін қомалта бұтын барытын ырынан білдері бет. Onun бүгін бейге Саха народын адыттан бұ арияна кәннегер долгуя тұрар бейге артыстар бұтығар өссі түгіл 90 тұспыттығын бәліқтеқайын келінер айымнелақты көлеләннер бейгетіні үрдікке, сырдыққа, кәраға ұғытты тұроқтынлар ден тұран күн бүгін эстрада театрын салайын олырыр бейге өріқбек кәтін бір бастың выпускнигар Татьяна Николаевнаға сөбекке жүрбетін онына әғарды сұрық бұтын тұттарыр бұтын көңілі. Онна білден тұрар бүләні қамнағы барытын тәрияр ұсыран салаятчыға бейгі өріқбек кәтін әме бір бастың выпускнигар Мария Николаевнаға ме себекке жүрбетін тұттарыр бұн көңілі. Өсі төгіл бұқавары мақталлах, көрәтшілер, істәтшілер арттарыттан бейге эстрада театрыгар Уруй! 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 Слово предоставляется директору Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Егоровича Платонова Татьяне Николаевне Чаранской. Уважаемые почетные гости, добрый вечер, уважаемые наши ветераны, добрый вечер, дорогие наши зрители. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли разделить вместе с нами нашу радость. И, как сказал наш Юрий Егорович Платонов, эстрада принадлежит народу. Спасибо вам огромное.
все артисты сегодня будут вместе с вами. Ну а сейчас мы бы хотели свои слова благодарности выразить нашим ветеранам якутской эстрады. Пожалуйста. Татаринов Владимир Семенович, народный артист Республики Саха-Якутия. Пожалуйста, на сцену всех наших ветеранов. Поприветствуем их нашими бурными аплодисментами. Расторгуев Сергей Васильевич, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Саха-Якутия, отличник образования Республики Саха-Якутия. Слепцова Елена Васильевна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Платона Аюнского. Кондакова Захарова Елизавета Владимировна, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Павлов Алексей Прокопьевич, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Саха-Якутия, лауреат премии правительства Российской Федерации имени Федора Волкова. Павлова Матрена Степановна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. Черкова Валентина Ивановна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Якимец Валентина Афанасьевна, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Олонов Александр Николаевич, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Колесова Туяра Николаевна, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Андреева Матрена Егоровна, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Сегодня наши старшее поколение заслуживают особого уважения и признания за свою преданность и неоценимый вклад в развитие Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Их талант, энергия и опыт продолжают вдохновлять и восхищать зрителей, делая театр богаче и ярче. Благодаря им эстрадное искусство продолжает цветуще развиваться и радовать поклонников Якутии и за ее пределами. Ну что ж, дорогие наши зрители, мы начинаем. Жерекинди сайнам сайга саналах сахаву жана басадан туран эхигине барыгытын биһиги Юрий Горис Платона батна эстрада художественного театра быйылгы бейс юбилейный театральный сезонмутын арыллар керебелеки хэбитер келбекитигер барға мақтал. Бүгінгі үйерілек түгенге биһиги басыға қараңатчылар быт Юрий Горович Платонов, Наталья Спиридоновна Трапезникова кейлерде сағалабыт үйті эстрадный искусствоны аян тутан билинги искусствоны 90 дестегінен үйері көті көрсен қыттен әріні ханыбы. Бehen бесілден әтті қадыбым дұғыттар. Бұсыллар тұқары. Төхіліғ әлбәқ ұрыллам мұты болой. Төхіліғ әлбәқ аян-аяннам мұты болой. Төхіліғ әлбәқ көрәтші ұтығын тахым мұты болой. Бүгін бehen бесіллақ ұрығайда хүбілейі бәледен күнді көрәтшілер бет. Әхігі бар болаңыт, бігігі бар бет. Көрәтші бар болан артыс аяр тұтар. Көрәтші бар болан артыс олық олырар. Мақтала еға, күнді көрәтші. Жауанна бүйіңі үтеманы түйілгеға әйге ұдыс-тәскіден қарыстаман сырдығы саған керені керексэн.
Юрий Платонов, атынан эстрада Государственный театр Инет Набелёва-Доттар. Это стега. Быраман жыллар, быраман мындаларыгар, орто туру баран дойдум, турулар күнігер. Уран кайхака ұжордыра, bu büyüğünü, yürüylek, örgöydek, jorı kiyamıztamıt, dörü dorhan, anıngı rüya toyup jürüsken, ayar kutsiti minen sayda üyüne, cihüye durdun gen, gerehelediğin buluktun. Uruya yıkal! Tusko! Tusko! Tusko!
Саха ыргатын тойугун, саха тыгын угун, арсарга атырда жарбиги күнде артисттар бұда Тарам Гаяна, Альбина Дегтярева, Варя Аманатова, Тетим Күпсүр бөлігі, салаячылар саха народный артисттара, Клавдия Онна Герман Хатылаевтар. Онна билен турар бұ кәлер түхім әқпет. Бихена ананар, биһиги ытык табыллах, күндү бетерәндер битигәр. Бахалыста исте хайың, доһуя хәнәне хайың. Эгинни гитигәр. Эстрада театрын артисттара. Mini günü görmedim ben manna ümmedim. Bu nalısı var, bu çarangalar var. Görene kayı, çigeyda doydu, çigeyda doydu. Ölüne demekken, yoluna doğru yürünen siteri. Kim mandık doyduğunu tabat bulunay. Görene kayı, çigeyda doydu, çigeyda doydu. Ölüne demekken, görene kayı, çigeyda doydu, çigeyda doydu. Ölüne demekken. Белый снег засыпал город, глубоко залез в мели. Выходи, выходи скорей, дома, бабу снежную лепить. Снег, снег, белый пушистый снег, снег, чистый серебристый, падай, падай, землю радуй, наши города и села. Эх, города и села, эх, города и села. Белый снег белее воды, от него легко в груди. Эй, народ, бери лопаты, снежный город возводи. Снег, снег, белый пушистый снег, снег, чистый серебристый, падай, падай, землю радуй, наши города и села. Эх, города и села, эх, города и села. Эйехе минере белехти Үттура нухара сарсия
әмәләм қайға күстәң жаныр өрәқти күрәстәс бик günler bi umluluğa donuz kılas takdirlerin enesa umluluğa donuz kılas takdirlerin enesa Johummanım aygıla Jongo melki tuhala Ülegi de bolarga Bağararım tuaktan da Umluluğa donuz kılas takdirlerin elezaz Umluluğa donuz kılas takdirlerin elezaz Sulustar Sulustar Kırınas tumsunu kırır mıktar solustar Sıla solu sonordu Zırbalcı her kurduklar Sulustar Kılın kalın komkağın bir attanlar dorullar Iy kapkan albın tılın Irağınan dumnalar Sustar Sulustar, sulustar Oğuz açpın dolgupun Sonor solugar uybun Gökkılanak sulustar Sulustar, sulustar Oğuz açpın dolgupun Sonor solugar uybun Gökkılanak sulustar 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 Kırınas tumsunu kırar bıktar sulustar Sıla solu sonordu Zırbalcı her kurduktar Sulustar Bılın halın komurağın bir attanlar dorullar Iy kapkan albın kılın Irağınan tumnallar Sustar Sulustar, sulustar Oğuz açpın dolgupun Sonor solugar uybun Gökkılanak sulustar Sulustar, sulustar Oğuz açpın dolgupun Sonor solugar uybun Gökkılanak sulustar 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 Чего так просить? Чего так березы шумят? Отчего белоствольные все понимаю? Да-да-да-да у дорог, прислонившись по ветру стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Да-да-да-да,
оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. Да-да-да-да, и старуха махнет на прощание рукой. И за мною калитку закроет. А чего так в России березы шумят? А чего хорошо так гармошка играет? Да-да-да-да, пальцы ветром по кнопочке летят. А последняя западает. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек березчик упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек березчик упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Он, как я, оторвался от веток. 그보다 거저도 구함은 멘타야 ürtüger turabın allara soğunur kızanma alara kustuğun tatlının 이예시 아마라 süreğe algı
Erçim sazlar bir Ağların ahidin Ay manam mütsegette Erçim sazlar bir Ağların ahidin Ay manam mütsegette Dağlık dağını bana kalbühe Pappara pappara Arkadın zühü sütere Pappara para pappam Dağlık dağlar kamsallar Pappara pappara Sergeste her soların kalları Pappara para pappam Күнді доғыттар, бүйіңі өте маңны түйілге ғайды ұтысқытты қас бірді арты үгіттулар. Өсі дегіл, сені кәдіғар долғы етір артыстарға ұдысы әне қайын! Бейге эстрадовын элемент қалланығар, чағылычы умайар солыстар олыс әлбәқтер. Солыстары көрсерге бәлемітті! Көрсін бүйіңі теманы түйілгеға әгіне әғарделер,
Вероника Степанова. Бүгін кулгах парилleri Casablanca. En bigger sübüt kümmedin sanada. Hedi bilmegen kuhanı bıkın. Tapi bilgen sivsibiki düyelerge birge bolok debikin. Magnay kita talbin sanada Casablanca. Casablanca. Eigen sayha halbit kışani. Dönüyen günlüke erküp bütün. Kelire diyenerim mitin ona soğuda. Allah'ını halbitin. Ехамигин sana tema Casablanca. En bahar migin emye aktarın bolara. Miginin adar bütün ergin. Ovotu kiraz aptal güneykin elene. Küpit kışangin. Вероника Степанова, Casablanca. Сценаға көрсін Саха Республикаден культуратын туйгуна. Василий Сорокин, Айгылан. Текенені сүйірді. Kısты kesti sabah Ketehime ümigin Tahtır sürah dal barayın Seger tebin kütebin Et bitti ben isti bitti Öyüm körte biçerdi Sırdık sanam kınattana Taptan ahbar talastan
keli 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 Taptaldığın eti Eder sürek kisteleğin üstü Düğüsü girmendik dığa Мен kulga парсепсиде Келер нарын тапталақын Сүйден астын елетте Әннеқе кели 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 Тапталдылын әти Әдер сүрек кистелегін үсті Әннеқе кели 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 Таптaldığın eti Eder sürek kisteleğin isti Emmiye keli 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 Taptaldığın eti Eder sürek kisteleğin isti Emmiye keli 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 Taptaldığın eti Eder sürek kisteleğin isti Emmiye keli 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 Taptaldığın eti Eder sürek kisteleğin isti Emmiye keli 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 Республика культуратын туйгуна айгылан! Салгы bu үрдігі түйілгеға үйерін күтін кірсі қайын республика үтелі ғардығын. Әйгіне ғардалир Тамара Попова. Benim cevabıda astına Barqamaqta etebin Semekildik tılbına Ondan oluq uçurdarda sollara Oxtora sıyar habir oxsulara Olduq moloy egel geler ciddiler Olu cinler ebi geri giderler Arayuyen duha Wana şaras
Үлелі қартыға Тамара Попова. Салғы бұйырдығы сынаға кірсе қайын республика культуратын тойгына әйгіне ғарделер әрчім. Қарақтар бар күн қалар bütмечери Суруктар бар тыл сепсебек Ирятын Эдіскар бар расана сылахын Каян сепет сулус бол бұтырағын Бин билебин Эн күстер қинан дойдуну Өйір қықтақын Әдір сүрәқ Етиханын уматаңын Сүйер қықтақын Таға атчаға бұ білігін аларағын Ахар күнлері түндігінен керегін Тұруй, тұтуй ырасанай мүтін Иттіғей барыта әніліге Сарбақта бүтінді еғерінчері Санарға бүт саналар кар сырдығы Толкуйда бүт бұланар кар ұлығы Күскер күйі әбелетті салғыны Мен білебін ән күсте қинан дойдуну Әйір қықтақын Әдір сүрәқ Етиханын уматаңын Сүйер қықтақын Таға атшаға бұ білігін аларағын Ахар күнлері түндігінен керегін Тұруй, тұтуй ырасанай мүтін Иттіғей барыта әніліге Билебин ән күсте қинан дойдуну Әйір қықтақын Әдір сүрәқ Етиханын уматаңын Сүйер қықтақын Таға атчаға бұ білігін аларағын Ахар күнлері түндігінен керегін Тұруй, тұтуй ырасанай мүтін Иттіғей барыта әміліге Республика культуратын тойгына әрчім. Салғы бірдігі сынаға ұруйдан айқалан ұтыз 90-тығынан көрсе қайын әйгіне ғарделер Республика культуратын тойгына Байтыкан Батаков. Ақтар саныр түгеннер арыл қайда күннер Аз біткенге әлбәқте Оғыз аз біткен үбет Әдер саз әргибет Ол әрен саны хаққа тере Сарсында күн тақсыға сары таңа Сандарыға сарғылар бұйт салалыға Кыраға кыхалыма Ачығыйы ақсыма Ачу аргыйты
чаллах тук аянна. Республика культурадан туйгуна байтыган батака. Салгы бір дүкісінаға ұтыз 90 дығынан көрсі қайын әйгіне әғірделер. Михаил Рожен. Өмәқті сүрі күні қытасырсы Туғы әрі көрден Күрім алай өрі Күн оғын әсте Күнін қылған ие Төскәрі күзге дәбе Туған әрі ауырды Санам думан болбуд Санам думан болбуд Санам думан болбуд Санам думан болбуд Күн отта түндегі Аяңын арыла Әмеске ән өйтін Күн жылыр атпыдын Түннөр өргіғін соқ Бұлыт мұстан аспыд Қысқары күтамнабыд Қағын әрі қалдын Санам думан болбуд 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 Санам думан Михаил Рожен. Сценаға көрсін Саха Республикаден үтелі қартыға байбал хәменен. Бүгін көрдім дүннүңнөңө сайыңы күн күлбүт Каспирди уян жүрәкке үйөрүнү көлүйбүт Күнүм сылас утактара жүрәк бәри иңе
Сценаға көрсін, егіне қарделер Сақа Республикатын культуратын туйгуна Амгаяна. Түйілгеннен әғарделер Сақа Республикатын үтелі қартыға Анастасия Готовцева. Көміс күмі үйіқтана Үйін маңна сағабанна Чаран кені сол котунан Чарас Была бана Sana bakka günür oynuyor bolulara Sayın manna kök tunaka sana güreri Deme bara eleri heri Sebir defteri tenge tenge Eri gidir eri çakçıcıktı Çakçı tereri çaren Valstan ereri, teleri heri Sebir defteri tenge tenge Eri gidir eri çakçıcıktı Çakçı kereri çaren valstan ereri Valstan eleri sebir defteri tenge tenge
вальстан, вальстан. Анастасия Готовцева. Көрсін сценаға Иннокентий Лебедев, Амикан. Gün sarıdan adı Kıma boğalan Soğuğunun sırdattı Çok gürülgenin Uda boğalan Oloq bonsayğadı Sardanalar köy konuga İligitten ıgadoda Cumpudapta amman gıdıla Erel bige Tün ıyvodugar Dolgun nura Ustara sana En tül boluma Uhar duman Kınadın soluna Sardanalar Gökonuga İligitten Igaduda Cumpudapta Ammam gıdıla Erel bige Sayın kız Cenkirson Gümüş Simer Sardanalar Gökonuga İligitten Igaduda Cumpudapta Ammam gıdıla Erel bige Sardanalar Gökonuga İligitten Igaduda Cumpudapta Ammam gıdıla Erel bige Ammam gıdıla Erel bige Амикан. Билген сценаға тақсар артисттар эстрада театргар бир себеттері ғыл болбуттара. Билеген элбек оғылық жекерген. Сақа Республикатын культуратын тойгуннара Санита Ай, Эрхан Николаевтар. Өргөйдөн юбилейнын! Мақтау белекте бит олоққор Сырды кырас тапталгар Күнде
Айылды әтлер дочичақ. Әйгін көрсбеден болдар театрға. Айылды әхуатлар. Әм бар боланнан бүрелер балылар. Эстрада театра, әрөйді юлейнан, әғірді! Санитай Эрхан. Эгини Эгардели Саха Республикатын культуратын тойгуна Анатолий Горохов. Быйлықта қаланы ғайыты Осын күн отын Сірдігін олық бұр Келердің мен бүгін Жолақын әйігін Көрсімін мен бүгін Ерәбін атты бар ғыттан Таптал құта Оттыны матамы Наринеyi Хиратын ұламы Жолақ олық Сәгерем сырты қолыр, артығын нарие. Сүрәқ бір дәбетін тәтімін, күрдің күн асын, әйігін таптыр бейін әтегім бұл болар. Жол тенірдік әрас, чөпчана бұл болар, жылға бүттіс дәбейін бәрі ғылақы, таптал құта. Юбилейін олар бұд доғыстар әғірдей! Онна түгенін тоғының мұн, тапталға қырген мен түрі өкін әғділеуін бар. Манна кене бар, әгәрі мінейін таптыуын. Жоллақ болуға. Түрі өкін мүдейін! Отапталым істейдор, мен сүрақтар әнәрі бар болып. Таптал құда Доғыстар, бай болыры. Түкірдің доғыттар. Беге халғы барын ебет, онына білеген бұл сенаға. Білеген беге тыңнақ бөліқтер бүт, түймәқтар асағаланар. Иннеки көнге, Юрий Платонов адынан эстрада государственной театрын әдер көлінеті.
L47 тыннақ бөлік. Әгіндігі деген. Әгіндігі бірге олықтыра клавишаға Сайсары. Бас гитараға Люси. Оқсар темір инструменттарға Юрислав Гөлдіра. Акустика гитара Долун Борисов. Ритм гитара Иван Константинов. По составынан билеген әхияға анан L47 доғыттары дүстеғінен. Үтек әні болытын күнді доғыттар білеген әхияға тыңнақ 90 тәтемегер долгунугар ойдараммыр беге ырылар бұдын шөбатегісте қыттен бегерінен тұран білеген бұл бәйдің ұлбаға еретін әртері әркімді қайын Сайсары ұтыстығынан. Салгы доғыттар ұтыстығынан көрсі қайын әйгіне әғірделер Иван Константинов. Minkinini bulamın El verer kara
Allah bolum bar jonu Zidihing jol chip chalen Sirdating olo kodon Ulahan jol sijaye Jol beyette hoya Jan jan lammat simya Erdek sura fotonan Ki ayak Иван Константинов! Дара салгы мен айға ырылар бұныме ылдан етнерем. Сатырын соға дектері, үйіқтері, сәнектері Табуқтан атырдақына кірін барам тұрақтары Табыларда түгенігер кеп сені орын күнәлер Кімна ол білігін самайды Самай күстәк бар етіні деспейт білбеткені Утары атын, антон атының Кіргі тәрияға ән утары Сол бұл салға ән орытынан артын Жыңнақ сықы Жыңнақ сықы Сатырын соға дектері, үйіқтері, сәнектері Табылдандар тұрдақына көрін баран тұрақтары Табыларда түгенігер кеп сәні орын күлелер Кемне айғыл білігін, білігін Истықтыр, білі бәкке Сән ектәрі, оны улақыңа ұрбаққан Сылғын салға, әнілігерің некең Hun илігің бір кәмі күрі Сүрәй күсті Истықтыр, күскәліктен көрдір кәмісті Бұл сүрәқті әркі әнілігерің некең
эстрада имеет долгую и разнообразную историю, начиная с ранних форм народного творчества и заканчивая современными музыкальными направлениями. На более чем полувековом историческом пути развития театра эстрады Якутии видел и взлеты, и падения, яркие открытия и кризисные моменты. Однако он никогда не терял своей актуальности и всегда пользовался популярностью среди народа. Зритель остается верен своей любви к профессиональной эстраде, но общество меняется, а развитие театра и в целом культуры и искусства неразрывно связано с социокультурными тенденциями. Начиная с 2000-х годов театр проводит нацеленную работу в продвижении якутского эстрадного искусства как в республике, так и за ее пределами. Артисты театра эстрады представляют Якутию на мероприятиях российского и международного уровней, становятся дипломантами, лауреатами, победителями республиканских, всероссийских, международных конкурсов. Именно их выступления становятся визитной карточкой культуры народа Саха. Дорогие друзья, слово предоставляется министру культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Афанасию Ивановичу Ноеву. Үтөкеһеннән рекуттах, музыкалыптах сахам жана. Саха республикатын Өрсылларга арас көлөне ырыттыры түмен. Бу сақатын нұрутын республикатын атырда хыджар, сурағарда хыджар беге эстрадавыт театрын бейін 5 сыллақ өрігөйін күннен итетік істіннік әғаддалибін. Эстрада искусстватын сақа херигер бейін 5 сыл анырат түгер беге эстрадавы театрын бастығы артистара. Арьяннар сақан ұротын бұ хебескі союзка білігіннерен тұспа құттақ сүрдақ, ұрылақ тойықтақ нұрот боларын білігіннер біттірі. Онан бейкен тұттуқтақ бұд. Онна төхілі қалбақ аяны, сырыны, жону сәргені өрдәрі, беге эстрады бұд әлбақ көліне артистыра, сақаларын сирин арас мұннуқтарығар, барын әйлектерігер, ұлыстарығар тиеннер, ұллан, тоян, бәлерін, жоғырдарын, таланларын көрдөт біттері болуай. Онан беге культураға, оны дұқуына сайдыға министерстве, театр бұд артистарығар, оны бітерәнлерігер, ити істің әғардебітін, мақтал бұтын тердебіт, сақатын нұротын туғар, үләлер қамсыр беге артистар бұтығар, үләхет жанлар бұтығар. Бейкен тұттуқ тақпыд, әлбақ көліне бұ театрға үллән кәлі. Онын беге үйеттен үйеға, көлөнеттен көлөнеға тылбыт, өспүт, өйбіт, санабыт, итағалбіт, барыта чыпчалға тиен ұры болар. Онна жоңғы сәргеға иілілер. Ол чыпчалынан бүгін күнге болар беге эстрадавыт театра. Кенлерге сетихилі ғуләні, жолу соргуну, оны чеген болуну мен бағарабын. За добросовестный труд и вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Лебедев Иннокентий Петрович, артист-вокалист
Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» награждается Харитонова Сайсары Степановна, артистка-вокалистка Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. За добросовестный труд и вклад в развитие культуры Республики Саха-Якутия почетной грамотой Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия награждается Герасимова Мария Николаевна, художественный руководитель Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Почетной грамотой награждается Куличкина Саргалана Октябрьевна, швея-костюмер Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня поздравить наш театр эстрады с таким замечательным днем, с юбилеем, и пожелать нашим артистам творческих взлетов, и чтобы они прославляли нашу родную республику, и чтобы наш театр сплачивал наш народ республики, и чтобы показывал именно такие замечательные постановки, которым мы гордимся, и они находятся сейчас в взлете, так? Мы знаем, что они ставят музыкальные спектакли, мы ходим, любим, да? И я хотел бы поблагодарить наших зрителей, что вы любите наш театр, посещаете концерты, и хотел бы поблагодарить национальную вещательную компанию «Саха», наше телевидение, радио, которые пропагандируют, показывают для всех жителей республики наших артистов театра эстрады. Поздравляю, счастья и добра! На сцену приглашаются начальник управления культуры и духовного развития окружной администрации города Якутска Индира Петровна Ли, заместитель председателя постоянной комиссии Якутской городской думы Александр Владимирович Чудиновский, заместитель главы по социальным вопросам муниципального района Амгинский УЛУС Нюргуяна Ивановна Илларионова, начальник муниципального бюджетного учреждения Управления культуры и народного творчества муниципального района Амгинский УЛУС Иван Федорович Иванов. Добрый вечер. От имени главы городского округа город Якутск Евгения Николаевича Григорьева хочу выразить благодарность и поздравить с юбилеем 50-летием Государственный театр эстрады имени Юрия Платонова. Ваш театр по праву считается ведущим творческим коллективом республики. Его творчество широко известно за пределами республики. Многие годы вы удивляете, радуете зрителей, наших зрителей своим певческим искусством, интересной, разнообразной, богатой программой, репертуаром. И, конечно же, ваш успех заключается в первую очередь
ваших артистах и в слаженной работе дружного коллектива. Ни одно городское мероприятие не проходит без участия театра эстрады. Вы всегда поддерживаете наши новые проекты, начинания. Большое вам за это спасибо. И хочу пожелать вам, конечно же, творческих успехов, интересных гастролей, и не только по республике. Ну и, конечно же, благодарного зрителя. Спасибо вам за ваше творчество. За заслуги в области социально-экономического развития Республики Саха-Якутия почетной грамотой городского округа город Якутск награждается Перевалов Василий Иванович, ведущий инженер по эксплуатации здания автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. За заслуги в области культуры, вклад в развитие якутского профессионального эстрадного искусства и многолетний добросовестный труд почетной грамотой окружной администрации города Якутска награждается Слепцова Варвара Аркадьевна, солистка-вокалистка автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. За заслуги в области культуры, вклад в развитие якутского профессионального эстрадного искусства и многолетний творческий труд, благодарность окружной администрации города Якутска объявляется Готовцевой Анастасии Иннокентьевне, артистке-вокалистке автономного учреждения Государственный театр эстрады Республики Саха-Якутия, заслуженной артистке Республики Саха-Якутия. Добрый вечер всем, и всем доброе слово и самые лучшие пожелания от Якутской городской думы. У вас сегодня необычная цифра 55, и как член постоянной комиссии по образованию могу сказать, что и сегодняшний концерт, и вся эта полувековая деятельность может оцениться на отлично. Давайте поаплодируем нашему театру эстрады города Якутска. Как прекрасно видеть эти чудные номера. Как прекрасно видеть этих артистов, и молодых, и уже, так скажем, носителей традиционных ценностей культуры, что у нас в нашей большой и многонациональной республике действительно такие чудесные можно реализовывать концерты. Это очень здорово. Еще раз от души благодарю. И давайте перейдем непосредственно к награждению, пожалуйста. За многолетнюю плодотворную деятельность, вклад в развитие музыкального искусства Республики Саха-Якутия, благодарностью председателя Якутской городской думы награждается Григорьева Маргарита Дмитриевна, сотрудник музыкального салона Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Благодарность председателя Якутской городской думы объявляется Яковлевой Марите Владимировне, сотруднику музыкального салона Государственного театра эстрады Республики Саха-Якутия имени Юрия Платонова. Күнді бары жаммыт, бу биһиги саха музыкатын, саха ырыатын бары сүгүриятчилere. Onu тахынан бүгүн хүрдәк ураты жоро киһе биһиги арас кеминәгы бары сулустарбыт. Ол курдук биһи көрөн астыбыт, Юрий Григорьевич Платоновы, биһи көрөн астыбыт
Петр Пестрякову, он Наталья Трапезникованы, қайда құрдық үчігей кадрдары бүгін бігеқі бұманна бәләқтәтілер бұкеге. Оны күтары бұ амма Jonun sergetin atıttan men bugün ağardabin terdabin bugün üleli hıccar Tatyana Nikolayevna Charanskaya jahaltatından salayetinden üleli hıccar estrada teatrın barı artistların. Tuz beyem etiyakpin bağarabın bu teatr hürdek ülehit teatr kini bıyıl bu beytin юбилейдах 5 yılıgar. Валерий Фокин, народный беги Россия, народный артыга салаяр. Россия национальный театрдарын ассоциацияларын члені болар. Үрдік чейі сөкпеттерінен мен хегіне хүрдәғін ден әғардалибін. Онна бұ үрдік ат бұ Россия национальный театрдарын ассоциацияларыгар кири өссө дағаны хегіне иннеки үләға кынаттырыгар бүк әренебін. Оны әнтінне лоқ тұз бәм апыттан хегіне лоқ хүрдәқ истіңнік әғардалибін. Хүрдәқ үләхет театры болары аны тағынан көстер. Кинелер быйыл Беги республикатын бұ золотой маска кеннеттен Россияға улаханнык биллер тюр театрдарын Наурус фестивальга тиеннер Беги театральный искусстватын жоңго сергеға улахан театральный критиктер иннелергер хүрдәқ честәқтік онна кырджик тағаны бұ Саха республикатыныгар Үләли хамсылорор эстрада театра бара битченнер этитен онна билдерен кәлбеттерегер мине мекинелерге бүгін бу сынаға тураммын юбилейдах күннергер улахан мақталбын онна әғардабин тирердабин. Маны таханан өссө кинелер быйыл бихеқе аммаға адаптивный виды спорта спартакиадада, Доробиянын хачаттақ спортсменнер спартакиадаларын қайдақ күрдік өрі күріләқтік, қайдақ күрдік из духаларыттан барылсаннар оңырбыттарын бұ эфиринан көрбіт болуқтақыт. Бұ эстрада театра барыта тақсаннар аммаға Бу ураты спартакиадаға, бу кыджык Доробиянын хачақтақ жоннар спартакиадаларыгар гим суруяннар, ырыаяннар, хүрдәқ үчігей бейге спартакиадавыт ахыллытын, онна сабыллытын оңырбыттарыгар. Таtyana Nikolayevna бейте тенне лоқ сүрін режиссерете, етінне кынан амма жонын сергетін бейге аммалар аттарыттан эйеқі хүрдәқ улахан мақталбытын тердебет енеде әтен тұрамын бу әғарде сұругу, онна Ағабалық бұд Степан Николаевич Кузьмин атыттан бұ амма сарданалардағы чырону тұттарарбын көңілі күнді Таtyana Nikolayevna. Амма жонугар әргетігер, күнді доғыттары түстейіна мақтаны қайық. Мен ынырқылғасы кәдем доқтан, хамы тұлырдақ, хамы жұлырдақ, самый сақалырыны таптан серген істәчілер бұқал бұттар. Эстрада театрын самый сүрін көрәтшілер, әйеқа барға мақтал болуқтың күнді доғыттар. Манна әтияқпын бағарам мен атабы эстрада театрға реме үлеләбеті манан бұғаллеғалар бар. Ис сүрәқтен бұл бүйіңі бірахыннығынан үйерін қадан тұрамын үргөйдіқ үбілейдерінен әғардебін тедеқпен бағарабын. Оннаттан әғарды тылдарынан еқпен бағарабын білен тұрар салаятчыға бейгі бір дөйділ ақпыдығар. Tatyana Nikolayevna Charanskаяға өсті дағына эстрада театра сайды тұрдың, чачерии тұрдың. Саңа сонун ырыялар, айыллар тұрдырдыңар. Оннаттан бейіға бәрдәғі жүгей көстүйлері бәліқті тұрдырдыңар демен мақтан еқпен бағарын онына білен тұрар. Бұғыртық Джон Серге күрутын сақан ората сақалырыны таптан тоғыруға мұстар болдың. Оның әйеқа барға мақтал болуқтың. Эстрада театрға юбилейдерілен ұрый! Ұрый! Айқал! Ұрый! Айқал! 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 Бәр сертификапын оны запын үртігені тұттарым әп. Маны олана тығыриттен хачой сертификатта қырдым убаха ден. Сертификат на получение убаха. Маны етеқін сөп, идәхлән келдер деді қамантын күйін келдер ем.
Ondan billen turar bir heka ammalı hugar bu kültüre getiger bir basın znaktakpıt amma uluhun kültüratına onuna iskusatın saydıdıgar kılatın hingen znakpıtın bu Tatyana Nikolaevnaga bu sümken üçüge znakpıtın eme ege dıskı tıhan doğu olundan tuttarapıtın gavullan. Ыдысы доғаттар мақтаны қайын. Дәуінна, алғы әсадағанның лыбыт тойывыт. Бүгін эстрада театры не біле доғаттар. Тыннақ бөліқтер бүт бияғыз алғы ұлылар тойылар. Әген егдер, эстрада сүрбе бір тыннақ бөліқ. Әген ұғытта бас гитараға Николай Осипов. Олаттарға уатта берін әрі. Николай Осипов. Клавишаға Наталья Стручкова, бейгі театр бұдқармейстера. Оқсар тәбір инструменттарға Байтыхан Батаков. Ритм гитараға Эллей Васильев. Акустика гитараға Байпал Сәмәнәп. Эстрада сүрбе бір, тыннақ бөліқ. Әгенді кетігер, онына кенелері күтті. Бейгі театр бұд артистера ұлылар тойылар. Сенаға көрсе қайын республика культуратын тұйгуна. Умсура! Umsura ona Esrada Hürbebir.
Сценаға көрсін Саха Республикаден үтелі қартыға Бағыла Еремеев. Bilağın doğu sayın Aşak yürekli Selgi yerin Sette emne Kilpik kostuk Gen kallanı Gergederin Bilağın doğu gün O yurt diyabı Simenerin Kızkar tühen Hiyesini Sımnağastık Üllü yerin Var bir ke Hiki barda en karı Arağın kaygı körtün yen Hiki barda bu sekte Eygini yettere giyen Hiki barda en karı Arağın kaygı körtün yen Hiki barda bu sekte Eygini yettere giyen Bileğin doğu gümrüt Sandaryan Oyan taksar Dün boluda Dolgu dıybı Manı kızdı Orkuyustan Bileğin doğu arda Sıksılastık Hibilerin Sikker daldı Semer semer Sımnağastık Hilgi yerin Hici barda en karı Arağın kaygı körtün yen Hici barda bu silke Eygini yettere giyen Hici barda en karı Arağın kaygı körtün yen Hici barda bu silke Eygini yettere giyen Bileğin doğu sayın Açak yürekbü Çelgi yerin Sette emne Kilbik kostuk Gen kallanı Gergederin Bileğin doğu gün O yurt diyabı Simenerin Kızkan tühen Hiyesinin Sımnağastık Üllü yerin Hici barda en karı Arağın kaygı körtün yen Hici barda bu silke Eygini yettere giyen Hici barda en karı Arağın kaygı körtün yen Hici barda bu silke Eygini yettere giyen Eygini yettere giyen Eygini yettere giyen Maktal Esra'da hübe bir Ütüyle kartığa Bağıla Eremeyev. Salgı bürdükü sığınağa 30-90 tığına körse kayık. Ehigini eğer delir Lucy. Қалан көрейді бұл сетімге селерін бұл дедімге бірдәңге барса егер көріле барса кәрімін күле 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 тоқтамай күле 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 тоқтамай күле
Салгы ирдігі сенаға ұрыдан айқалан үйереккеден тұран көрсек қайын республика итөлі ағартыскада Ника! Қараңаға умай быта, соғытық сұлу суота, көміз күрдік жағылыян, алып тақ көстүйіме, суғытүйме міне еғе, еңерек иман алады, кистелен санам құту, бағыра бінен білеқи. Умая бін, сурая бін, сыласкын салгыңа, тулуя бін, беріне бін, тапталгыны күйде, қараңа түн, әнжікті күз, аптаға бұлаңды, кустамеге, сәріппеке. Тумандақты үстімніға, әйеқе солым сіржиде, седен ұланың ұрпыда, ол ұрақта құярға, кенеттен мен ұйытабын, сұлыз бол бұтсаң абын, итеғей біте дәрейі, төліні кім бол бұтай. Умая бін, сурая бін, сыласкын салгыңа, тулуя бін, беріне бін, тапталгыны күйде, қараңа түн, әнжікті күз, аптаға бұлаңын, кустамегін, сәріппеке. Умая бін, сурая бін, сыласкын салгыңа, тулуя бін, беріне бін, тапталгыны күйде, қараңа түн, әнжікті күз, аптаға бұлаңын, кустамегін, сәріппеке. Мен тапталым сүджіде. Түн, оннам, соғыс. Ника! Ahırca artık güher tammaktır, kepseteller geldikkin, dillerenin günlükler, tonsuyağın ey, kemiskün. Konnokun, konnar dorgun bılıttır, kalıyallar karakın, ari gargın kadınlar, saharallar ey, kemiskün. En gün kahin
Сәбірдәғи білбәккін, сәрәйбәккін көннібәк, жылғалағын көміс күн. Онтонен кәмі күтта төттөрі, әргілерін сүйрәкпін, долғы таңын тапталы, ағалығын көміс күн. Tağıtça ardaq yühərə dammaqdır, gəpsətəllərin gəlbikkin, billərəngin günnükbər, don suyağın gömüs göhün. Onnoqqur, qonlar dorgun bölüttər, qalıyallara qaraqın, aridarıgın qadınlar, saharallar gömüs göhün. Республика өтелі қартыға байбал сәмініп. Салғы дағытыр бүрдігі сығынаға ұрыйдан айқалан көрсек қайын әйгіне қардылер Республика өтелі қартыға Аскалон Павлов. Уыттан уаттан, сирттен буарттан, күн сылағыттан, тұлалы рекеттен, чуғатшы мұсығанырыттан, күйісті уақта, әрчімді леқи, үрдікке үйеға, ош-осқа күн өқи. Аяға сығаны әттатақтылары, әрек кәс-кәс күйіне әлбәғи саңаны, Сағай жүне туаққалақсындары, тұттылмақ олығы толқуйдақ сананы, әнме қабдаристе. Сағай жүне туаққалақсындары, тұттылмақ олығы толқуйдақ сананы, әнме қабдаристе. Күндерер куярға қалан ұрағын, күнделі сырттыққа күн уатуын сылағын, түлей түйергер түйр болан керекпен, сайыңы чупыға болан келекпен, әнме қабинді. Түлей түйергер түйр болан керекпен, сайыңы чупыға болан келекпен, әнме қабинді. Ардығыр ақсымбын, ардығар қолыспын, ардығар құрыспын, ардығар қол
саңаттан саңа сити сонунтан сонун арыйы үрдүкке көтүтеп туруктун бага санна быт бастыңын үтө санна битүгүн алгыспыт дылларын аны бит кере эре эйде эңерде үтө эре эйге өрүтте кере гасырдыкка үрдүктен үрдүкке чулуун күн айы саңа колоктон сирге көдөгүллеп йөрөккө күнтен салгы бакка күстәпи кологу таптыка күнү дымны кайбатын саскычы бар карыбатын кимбенек кен калланан мига сайыңы куяс көйбедин күңү ардак тупадын этеңе бір бачы олору кере эре эйге эңерде үтө эре эйге өрүтте кере гасырдыкка үрдүктен үрдүкке чулуун күн айы саңа колоктон сирге көдөгүллеп йөрөккө күнтен салгы бакка күстәпи кологу таптыка Бүгінгі концертке күткен ұлылар, Аграфена Макарова Атначахускайдағы культура и искусство колледжин студенттары. Версия аныгы үңкі студията, Салаячы Вера Яковлева, Турук этнотеатр, Салаячы Саркалана Горохова, Якутиян Сташ Энтертеймент үңкі студията, Салаячы Семен Ченята, Санрайз үңкі осколата, Салаячы Татлаиловна Юрий Алексеевна. Күн айы саңа колоктон сирге көдөгүллеп йөрөккө күнтен салгы бакка күстәпи кологу таптыка кере эре эйге эңерде үтө эре эйге өрүтте кере гасырдыкка үрдүктен үрдүкке чулуун күн айы саңа колоктон сирге көдөгүллеп йөрөккө күнтен салгы бакка күстәпи кологу таптыка күнтен салгы бакка күстәпи кологу таптыка Юрий Платонов атынан эстрада театра «Бегом без сылтухары»